Moje ime je Lazar Petrović i bit ću vaš domaćin u ovom serijalu. Od malih nogu sam želeo da postanem kuvar ili glumac. I oduvek je u meni bila borba te dve profesije. Dok nisam shvatio da ta dva kreativna zanata mogu zajedno. Još ako se sve to začini dobrom atmosferom i prirodom, onda je to prava stvar. Zato vas vodim na jedno putovanje Republikom Srpskom, od njenog krajnjeg severa do toplog juga, gde ćemo upoznati maštovite, kreativne i srećne ljude i predele u kojima žive. Naš današnji domaćin je žila kucavica Semberije. Dobrodošli u Bijeljinu. Grad Bijeljina, da kažem, centar Semberije, jedan je od najvećih gradova u Republici Srpskoj, a boga mi na turističkoj mapi posljednjih godina se dobro pozicionirao. Šta sve to možemo vidjeti u samoj Bijeljini? Pa nekako Bijeljina se u posljednjih 10-15 godina izdvaja i u tom nekom turističkom segmentu, posebno u tom dijelu, a i u ovom dijelu kada je svi ti drugi neki aspekti koji utiču između ostalog i na turizam. Prije svega mislimo na ekonomiju, infrastrukturu i sve ono što jedan grad čini gradom. Bijeljina je drugi grad u Republici Srpskoj. Među 5 top destinacija smo kada je turizam u pitanju i ove godine planiramo da premašimo tu brojku od 100.000 kada je broj noćenja u pitanju. Šta se možete u Bijeljini vidjeti? Pa možete vidjeti svašta. Sama vaša emisija Putuj i zavoli može se podvesti pod Bijeljinu, putuj kroz Bijeljinu i zavoli Bijeljinu. Bijeljina je mjesto gdje sve više ljudi dolaze, gdje se ljudi sve više vraćaju, gdje dođe jednom, pa onda traže da dođu jednom, još jednom i non stop se zadržavaju. Turizam je nešto što mi ovdje izdvajamo kao primarnu djelatnost. Etno selo Stanišići su nezaobilazan dio. Vjerski dio taj turizma, brojni manastiri u našem gradu, manastir Tavna iz 14. vijeka, jedan od najstarijih u regionu. Dva nova manastira, manastir Vasilija Ostroškog, manastir Svete Petrije, koji su bukvalno u tom vjerskom dijelu dosegli vrh kada je estetika u pitanju, naravno i taj vjerski dio, ali nekako turisti se najviše oduševe kod tih manastira sa njihovim izgledom. Brojni kulturno-istorijski spomenik, zgrada pored nas, jedna od najstarijih u gradu, Gradski muzej, zgrada opštine koja ima preko 150 godina od kada je napravljena, brojni drugi kulturno-istorijski spomenici, sve je to nešto što Bijeljinu čini posebnom u odnosu na neke druge sredine. Jedan od najčuvenijih Semberaca je upravo bio i Filip Višnjić. Da njega nije bilo, pitanje je da li bi mi, i naravno i Vuka koji je to i prikupio od njega, da li bi imali mi sačuvane te narodne pesme? Pa nekako dva Semberca se izdvajaju kroz tu neku našu istoriju. Filip Višnjić i knez Ivo Semberije. Nekako se potrefilo da su i živjeli u jedno vrijeme, tako da je slijepi guslar Filip Višnjić ispjevao sva ta dobra djela koje je činio knez Ivo Semberije. Naravno, ispjevao i ona sva druga djela koje su činili drugi Srbi, posebno u tim srpskim ustanicima početkom 19. vijeka. Knez Ivo Semberije je bio neko ko je jedan od najhumanijih Semberaca tog vremena i posle toga. On je bio izuzetno bogat Srbin, ali je poznato bilo da u doba turske vladavine mogli ste otkupiti roblje od Srba. I pored toga što je bio bogat, on je svo svoje bogatstvo prodao da bi otkupio od Turaka roblje. U selu Brodac, nedaleko odavde, postoji ostaci crkve Brvnari, gdje se sve to desilo, gdje je on prodao to sve, gdje je otkupio srpsko roblje od Turaka i napravio jedno veliko humanitarno djelo. Semberci znaju da mu se zahvale. Ima on svoj trg, ima svoje ulice, ima svoju školu. Znači, neko
koga mi ne zaboravljamo. A naravno sve je to slijepi guslar Filip Višnjić opjevao i nama predočio da se evo i ove mlađe generacije iza nas sjete tih nekih stvari koje su bile i da jednostavno ne zaborave ono što su radili znameniti Srbi u prethodnom periodu. Kada bi neki putnik namernik naišao u Bijeljinu ili njenu okolinu, po vašem mišljenju, šta je to nešto obavezno što bi morao da posjeti? Pa nekako kada god govorimo o tim nekim stvarima, ja kažem da prvo mora da osjeti to sembersko gostoprimstvo, semberskog domaćina, semberskog čovjeka. Gdje god zastanete ovdje u gradu ili negdje u bilo kom mjestu, pitate za nešto, neće vam reći gdje, uzet će vas za ruku i odvesti vas tamo gdje treba da odete. Tu je prije svega ovaj centar grada sa kojim se mi posebno ponosimo, gradski park, koji je dole, koji je sa kraja 19. vijeka, jedan od najljepših i najvećih u regionu. Izletište u Ljeljenči, jedno malo mjesto odavde, nekih 10 kilometara udaljeno, prostor gdje se berci rado odlaze da se odmore, opuste, da jednostavno uživaju u svemu tome. Kažem, Bijeljina ima puno toga i manastir Tavna, to moram još jednom da ponovim, nekako to gostoprimstvo, tog sveštenstva u tom manastiru Tavno, gdje god uvijek, kada god dođete, bez obzira koliko vas došlo 2, 5, 10, 50, uvijek ćete imati kafu, imat ćete rakiju, imat ćete dobru riječ tih monahinja tamo i opet dolazimo do onog da je to gostoprimstvo ljudi i prijemčivost prema svima onima koji dođu u Semberiju. Kažu da narod koji zaboravlja svoju istoriju vremenom gubi identitet. Muzej Semberije je osnovan već davne 1970. godine, ako se ne varam, jeste mi tako rekli. Da, osnovan je kao muzejska zbirka Semberije u to vrijeme, ali sve do zvaničnog osnivanja muzeja 2001. jednom opštinskom odlukom, on se uvijek malo lažno predstavljao, da kažemo, kao muzej Semberije i u momentu kada smo na upotrebu dobili ovu zgradu Konaka, koja je inače najstarija zgrada u gradu, pored crkve Svetog Georgija, ona je iz 1876. godine, da kažemo, vizionarski su tadašnji rukovodioci ustanove postavili na ulaz ploču sa nazivom Muzej Semberije. Šta sve to posetioci mogu vidjeti u ovom muzeju? Kakve sve to zbirke? Pa, Muzej Semberije je zavičajni muzej i kao i u svim zavičajnim muzejima fokusira se na neku lokalnu građu koja se u nekom klasičnom muzejskom maniru predstavlja kroz 3 dijela stalne postavke, arheološki, istorijski i etnografski. Pored te stalne postavke, da kažem, posjetioci tokom cijele godine mogu vidjeti neki od povremenih sadržaja koji su također bilo lokalnog karaktera, bilo gostujuće izložbe institucija srodnih našem, znači muzejskih, arhivskih, bibliotečkih i tako dalje, zavisi od programa koji koncipiramo za naredne godine. Znači, negdje do 10-11 povremenih izložbi tokom godine pružamo na uvid javnosti. Koja je važnost jedne ovakve institucije za neki manji grad poput Bijeljine? Pa primarno u tome što se muzej bavi zaštitom i istraživanjem kulturnog nasleđa. Da kažem, mi smo prva linija odbrane u ovakvom gradu za sve ono što bi moglo da ugrozi bilo pokretne, bilo nepokretne spomenike. Zatim smo mjesto okupljanja različitih kategorija, da kažemo, stanovništva. Posebno smo, da kažem, u posljednjih 20 godina posebno otvoreni za rad sa djecom, sa omladinom. Radimo zajedničke projekte sa brojnim građanskim udruženjima, udruženjima nevladinog sektora i tako dalje, na što smo veoma ponosni, pomažemo njihove aktivnosti.
Ja bih tu nabrojala recimo neka ženska udruženja, da istaknem Udruženje žena sa invaliditetom Impuls, zatim Udruženje preduzetnika Gradsko, sa kojim smo radili 2007. veliku izložbu povodom 100-godišnjice osnivanja Srpskog zanatlijskog udruženja 1907. i tako dalje. Takođe, u sastavu samog muzeja se nalazi i legat jedan. Šta sve možemo tu vidjeti? Što se tiče legata, ja bih istakla dva velika legata koje mi imamo. Da kažem, najveći i najvažniji legat muzeja Semberije je legat Rodoljuba Čolakovića i njegove supruge Milice Zorić. On se sastoji od brojne arhivske građe, bibliotečke građe i, mislim, najvrednijeg dijela u smislu spomenika kulture, što predstavljaju tapiserije Milice Zorić, koja je jedan od najznačajnijih, da kažem, umjetnika tapiserije u bivšoj Jugoslaviji i ističu je kao začetnika ovog vida umjetnosti i u Srbiji i u Jugoslaviji. Drugi veliki legat je legat Ljubice Jovičić-Stančić i ona je kao Rodoljub Čolaković bila Bijeljinka rodom i smatrala je da grad zaslužuje da dobije jednu bogatu građu koja se uglavnom sastoji od predmeta, da kažem, svakodnevnog života koji su obilježili gotovo čitav 20. vijek i koji su na neki način zajednički imenitelj za život stanovništva na ovim prostorima, znači od kraja 19. do 7. 8. decenije 20. vijeka. Bez vode nema života, a naši krajevi su bogati ovim resursom. Izuzetak nije ni Bijeljinski kraj, u čijoj blizini se nalazi Banja Dvorovi. Banja Dvorovi je već nadaleko poznata na našim prostorima. Šta sve to može da očekuje naše posetioce u ovom kompleksu? Pa ovako, Banja Dvorov je zaista jako interesantna zato što se nalazi na veoma dobrom geografskom položaju, imajući u vidu da se nalazi u dijelu sjeveristočne Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske, da se nalazi na tromeđi granica dakle, Srbije i Hrvatske, tako da, a pogotovo je poznata sa svojom termalnom vodom koja je 75 stepeni. Dakle, nekada davno se na ovim prostorima tražila nafta. Možda je to i sreća, pa se nije našla nafta, to je Radio Nafta Gas Novi Sad i neki 50. i 60. godina, ali se našla topla voda i jako interesantno da otprilike ovi prostori Semberije, odnosno Bijeljine, otprilike da leže na tim termalnim vodama. Tako da je, eto, sama priroda ili da kažemo sam Bog nam je dao tu mogućnost da se nalazimo ovdje i da te blagodeti od te termomineralne vode od 75 stepeni možemo da koristimo u raznorazne svrhe kada je u pitanju javna ustanova Banja Dvorovi. Pored turista i ljudi koji dolaze na same otvorene bazene tokom leta, u sklopu banje je i rehabilitacioni centar, je tako? Jeste, pazite, nama je jako interesantno napomenuti to da je daleke 68. godine kada je ustanovljeno da je to dobra voda, da su mještani mjesne zajednice, dakle jednog manjeg sela, tik tu do grada Bijeljine, spoznali su i sagradili su olimpijski bazen. Dakle, u to vrijeme... Sami bez pomoći države grada. Sami su to oni, pazi, tada su bili ti, tako kaže, takozvani samodoprinosi, znači oni se organizovali. Te 68. godine, dakle, napravljen taj olimpijski bazen u Dvorovima, koji je bio jako interesantan. Nama je malo žao što se sav taj vremenski period možda nije natkrio, ali tako značajna takmičenja i svi značajni sadržaji su ovdje organizovani u Banji Dvorovi. Dakle,
samim tim, kada je u pitanju to kupanje, imajući u vidu da se mi nalazimo dakle, na samo dvije rijeke, Sava i Drina, ali je jako bitno i ova naša termalna voda. I samim tim razvojem tog turizma, daj da kažemo bazenskog, prešlo se kada su izvađene i dobijene sve moguće analize koje su potrebne kada je u pitanju zdravstveni dio, došlo se do saznanja da je to jako ljekovita voda, tako da je u tom nekom razvoju same banje došlo se do tog posla, dakle da se ovdje značajno razvija i banjski turizam, odnosno rehabilitacija, tako da mi i zdravstveno jako dobro funkcionišemo pored tog klasičnog turističkog dijela koji se odvijao na ovim prostorima. Koji su to, da kažemo, neki benefiti te banjske vode koje se ovdje nalazi? Pa da vam kažem, benefiti su jaki. To govori podatak, recimo, kada nama krene sezona, ona je u principu jako interesantna, jun, juli mjesec, kada nam dolaze značajan broj turista, ne samo naših sugrađana iz Bjeline, nego i samo okruženja, rekao sam, dakle, iz Hrvatske, Srbije i tako dalje. Zbog same vode koja je jako bitna kada su u pitanju dermatološki problemi, pojedini ekcemi i tako dalje, analize govore da je ova voda jako dobra postoperativni zahvata, recimo ekstremiteta, kičme i tako dalje, reumatološki problemi. Dakle, sve se to u tih nekih zadnjih 30-ak i nešto godina završava ovdje u banji i na obostrano zadovoljstvo kažem da naši posjetioci koji dođu jednom uvijek se nam vraćaju. Dakle. Kao što ste rekli, vama se posjetioci vraćaju, što znači da mora postoji neki razlog zbog čega baš žele u Banju Dvorovi da dođu. Šta bi to moglo biti? Jeste, da vam kažem. Mi u tom ljetnom periodu, kada je najveća gužva, mi imamo 5 otvorenih bazena, nažalost, kažem, nismo još uspjeli nijedan da pokrijemo. Dakle, olimpijski, 2 seniorska i dječji bazen. Dakle, nama kada dolaze posjetioci, oni prvo prolaze kroz barijere gdje je termalna voda, idu po tuševe gdje je termalna voda, dakle, koja je raslađena sa nivoa od 75 stepeni na onu što je potrebno za naše goste. Naši bazeni se pune termomineralnom vodom, dakle, raslađujemo tu vodu, odnosno raslađujemo termomineralnu, a grijemo ovu vodu, tako da zaista ovo je jedno blago koje možda nije na adekvatan i na pravi način iskorišteno, ali evo, trudit ćemo se da otkažem u narednom periodu da damo nekakav svoj puni doprinos, da to živimo. Rađeni su određeni projekti, čak je ovdje rađena i određena studija za flaširanje voda, znači mnogo toga je, kažem, urađeno, ali ništa još uvijek nije finalizovano i nadam se da ćemo u narednom periodu uraditi neki finiš na kažem, opšte zadovoljstvo grada Bijeljine, same ove regije Republike Srpske, da Banja bude još prepoznatljivija na ovim prostorima. Delikatesi Zlatiborca su prava stvar da napravite pauzu, a mi se vidimo posle reklama. Restoran Lovac je jedan od restorana u Bijeljini sa najdužom tradicijom i uvek se traži mesto više, zar ne? Pa da, restoran kao restoran ima tradiciju 100 godina. Mi smo tu nekih 18 godina sa ovim vlasnikom, ali se restoran nije zatvarao 100 godina. 100 godina ima tu tradiciju, 100-godišnju, što kad mi kažemo i vrlo smo ponosni na to. Mislim da je to jedan od, ja mislim, jedini restoran koji ovdje ima tu tradiciju 100 godina. I vidite i sami da se trudimo da imamo taj neki etno stil i uspijevamo u tome koliko se može. Što se tiče samog menija, Lovac, kaže, vi tu pretpostavljam imate i lovačke specijalitete, ali i specijalitete nacionalne kuhinje. Naravno. Evo sad smo baš krenuli, evo što vidite, ovo je naš jedan lovački gulaš. Imamo lovačku mučkalicu, on je stvarno leskovačka mučkalka, lovačka, ali na naš način. I imamo našu sardu lovac,
o tome ćemo pričati kasnije. To su otprilike neka naša jela, s tim da mi imamo, naš meni je raznovrstan, sasniva se na roštilju, na saču, na glavnim jelima, tako. Uglavnom imamo sve. Trudimo se da imamo sve i da naši gosti budu zadovoljni i od nas odu zadovoljni. Ja sam čuo čak da vi koristite neke sopstvene začine, neke tajne u stvari začine. Ne moramo odavati tajnu šta je sve u njima, ali da imate neki specifičan začin koji niko nema. Znate kako? Sad ne znam tačno, ali mislim da neki 15 godina se mi tom tradicijom bavi naš gazda restorana. On pravi svoj začin. Ja mislim, ne znam koliko, ali znam da ima oko 30 i nešto trava u njemu i stvarno je savršen i dosta je tražen i to je istina, lično je naš začin. Znači, mi ga pravimo, mi ga proizvodimo. I ne odajte tajnu nikom, zar ne? Po tajnu ne dam, da vam pravo kažem, ne znam je ni ja. To samo jedna osoba zna. Samo jedna osoba zna i on. I mogu vam reći vrlo uspješno. I kvalitetan je začin. Evo, prvi ja kao radnik ga koristim. Prvi put kad sam ga uzeo nisam više prestao da koristim. Samo taj žena, samo... A i kući ga koristite? Naravno. On je znači u prodaji. U prodaji može da se kupi. Ovdje kod vas u restoranu? Kod nas u restoranu, da. Imamo licencu, imamo sve. Imamo naše domaće rakije također, koje mi lično proizvodimo i po tome smo poznati. Imamo šljivu, travaricu, jabuku, dunju, kajcu i krušku. Sad smo počeli da pravimo i ananas. Ljudi se malo... Ananas, da. Ljudi su onako malo iznenađeni, ali vjerujte, ko proba... Pa šta je to, ananasovača neka? Ananasovača, da. Rakija od ananasa. I ja nisam znao da je to naš gazda inovator, tako da je uspio i to da napravi. Možda ta rakija i postoji. Kod nas je malo kao nepoznato, ali je savršena. Probat ćete sad toliko. Kao što ste rekli, restoran je 100-godišnjak na neki način. Što je to potrebno, kakve su to tajne ugostiteljstva da bi se restoran održao, da kažemo, eto, jedan vek? Pa znate kako, ugostiteljstvo traži puno truda, rada, vjerujte. To ko misli da je lako biti ugostitelj, ja kažem nek izvoli pa nek proba. I još pogotovo u današnja vremena kad je sve ovo situacija kakva jest, mislim da se mora biti uporan, da se mora raditi i da mora prije svega biti kvalitet. Kvalitet na prvom mjestu? Pa na prvom. Što se ovih jela tiče, ispred nas spomenuli ste, ovo je vaš gulaš, je li tako? Da, ovo je naš gulaš koji je pravljen od junećeg mesa, sa naravno tajnama naše kuharice, koja je također internacionalna i jedan je od traženijih jela u našem restoranu i mislim da je vrlo ukusan. U suštini, juneće meso, luk, nema nikakvih aditiva, vaši začini? Da, naš začin svakako. To su tajne naših kuvara. Ja realno ne znam tačno šta je on stavio, ali otprilike mislim da je dinstani luk, juneće meso, vrlo malo krompira i tako da je, on ima neku svoju tajnu svakako, ali vjerujte da ja nisam kuvar. Nećemo ni odavati tajnu. I nećemo. Nije ni reze. Ipak treba pozvati naše gledalce da dođe ovdje da probaju to. Svakako. Mada ću vam reći što se tiče posjete našeg restorana, pa vjerujte da imamo posjete iz cijelog svijeta. Iz Srbije, iz inostranstva, pogotovo sad kad krene sezona, mislim što se tiče, stvarno smo posjećeni, ne mogu da se žalim. Osim samog a la carte restorana, pretpostavljam da se ovdje dešavaju neke i proslave. Naravno. Sve proslave, od krštenja, rođendana, punoljetstva, svadbi, sve se radi. Sad, otprilike koliko nam dozvoljava broj mjesta, ali na nekih 150 mjesta mi sve to radimo i vjerujte, radimo, već dugo godina se bavimo s tim, tako da ko želi nek dođe, nek proba, nek vidi, nadam se da će otići zadovoljan. Sljedeće jelo koje ovdje vidimo, to je ona mučkalica, da ostavimo najlepše za kraj ipak. Može. Lovačka mučkalica je pravljena od svinjskog vrata. I ona je također dinstani luk, dinstana paprika sa malo tucanje paprike i malo ljute paprike. To je ipak malo pikantnije, jel? Mora biti malo pikantnija. Ona je onako sama po sebi izgleda pikantno, tako da mora biti malo pikantnija. Znači, rekao sam sa vratom, svinjskim vratom i vjerujte da kad probate, samo će vam se reći kako je. To je također jedno jelo sa menija koje često ide u vašem restoranu. To je jelo sa našeg menija koje je jedno u nizu, ali mi smo vama iznijeli samo ta neka 3 naša, da kažem, jela da vidite da imate jedno kuvanje, jedan leskovački i roštilj, čisto da možete imati pregled. Također imamo i teletinu ispod sača koje je isto fenomenalno jelo kod nas, to isto dolazi kao specijalitet. Uglavnom,
probat ćemo sad ovo, pa sljedeći put kad dođete ugostit ćemo vas, to što nam je meni jako veliko. Znači, nemoguće je doći jednom i probati sve, mora se dolaziti barem 5-6 puta. I više, i više. Ovi veći gurmani što mogu 2-3 jela da pojedu, oni 5-6 puta, Da, trudimo a mi se da se mršavi i po 15 puta. Otprilike. A ovo je znači neko najreprezentativnije jelo, vidim to je neka sablja, mač, šta je u pitanju. Da, ovo je lovačka sablja, ovo je specijalitet. Ovo je stvarno jelo koje se pravi od više vrsta mesa, tako da ovdje imamo biftek, imamo svinjski file, imamo pileći file i imamo svinjske medaljone. I dolazi malo laskareja, a na sve to dolazi grilovano povrće koje se slaže kako se peče, tako se slaže na sablju. Ide red mesa, red povrća, red mesa, red povrća, tako da to izgleda ovako, jako je ukusno, jako je kvalitetno. Primetio sam malo pre, vi ste zapalili na kraju ovo povrće, šta je to u pitanju? Mi smo uradili flambiranje. Flambiranje bude, to je onako i lijepo izgleda, a i meso dobije neki svoj specifičan ukus, tako da zbog tog to radimo i izgleda atraktivno, ali ima i svoju svrhu. Znači to se flambira sa nekim žešćim alkoholom? Da, mi flambiramo sa konjakom, tako da po meni je konjak nekako, ima mi najljepši šmek i inače se radi sa konjakom, jer vidjeli ste. Nadam se da vam se dopalo. Tek će mi se dopasti kada budem probao. Da. Evo ovdje ste napravili, da kažemo, jedan mali raj na zemlji. Kako je sve ovo počelo? Radio sam čitav život vani, imao sam firmu i onda sam odlučio, ja volim prirodu. Da napravim nešto da mogu ja da koristim i da mogu ljudi sa nižim džepom da dođu ovdje. Pa to je počelo 2014. godine, ja sam dobio dijabetes. I onda su mi ljudi predlagali da mi je potrebno da se družim sa ljudima i da se krećem. I hvala Bogu, eto, meni je sad dobro. Ovo je svaki dan sve ljepše i ljepše. Sve više imam posjete, malo se plaća ulaz, ali za čitav dan 5 maraka, to je džabe. U to su uračunati svi sportski tereni. Šta se sve od sportskih terena tu nalazi? Imam tenis, 4 košarke, odbojku na travi, odbojku na pijesku, 3 fudbalska igrališta. Imam preko 2 km staze za šetnju. Ovdje u ovoj šumi? Oko jezera i u šumi, jeste. A jezero je samo poribljeno, zar ne? Dolaze ribolovci? Dolaze i ribolovci, pecaju. Ima dosta krupne ribe, riba se vraća. Sve ja znam, meni mnogi viču da je ovdje dosta lijepo, meni je lijepo. Ovo je u neposrednoj blizini Bijelji, nekih samo 7-8 km od samog grada, zar ne? Da, 8 km od centra. Ovo je jedno brdo, to niko ne zna, ja sam pričao sa ljudima iz Republike Srpske. Ovo treba proglasiti ružu vjetrova. Ovdje svaki dan ima malo vjetra, koji sada. Znači u svakom momentu, i leti i zimi? I leti i zimi. Kada imate najviše posetilaca? Pretpostavljam vikendom da dolazi dosta. Ima vikendom, onda pretežno bude za 1. maj. Onda stranke kad dovedu svoje ljude, tad je najviše bude preko 1000. Dolaze vam ljudi iz inostranstva ili? Dolaze mi iz inostranstva. Čak se neka dvojica kladili, ne znam gdje su, iz Nivade. Da to ima kod Bjeljine i došli su da vide i tako. Znači ima dosta ljudi koji dolaze ovdje da udahnu malo ovaj dah prirode. Jedino što je, ovo ne može nikad biti komercijalno.
Jer mala je zarada, ali ja imam jaku penziju i da to penzija pomaže i tako da se radi. Ovo sve, cijelo veliko imanje, zapravo vi manje više sami održavate uz neku povremenu pomoć, zar ne? Ja nemam nikakvu pomoć, ja imam jednog radnika koji radi gotovo svaki dan sa mnom. A čuo sam da ste svo ovo drveće, koga Boga mi ima raznog ovdje. Imam mnogo. Sam sam sadio. Ja počnem u oktobru i završim u martu, aprilu. I ovo velika ta je šuma isto posađena. Jer ja to volim. U ovoj epizodi smo vidjeli čuveno gostoprimstvo Semberaca, koji vas pozivaju da posjetite ovaj kraj. A mi se vidimo za 7 dana na nekoj novoj lokaciji.